ngai thatu te le thler tu te in zawain che bai le vek ole ton chuma kan khis ngai thla khau tura a chanchin kan sei tur Amanda Blackman hi kumsom ni pariat mi ni in mi te na thil changkai lo le man tlak to lo ni an ngai an hlui hlon thil te man changkai na tor she thei em mai chi ani a Indiana police tama hi tiang thil hlui an zor chon le na chin hawa te hian kalfo thinin chuta chuan mitam zo kena an du lo tur do kan chia te cher hlui na sataka khok to te le furniture hlui cheto sang sang te chu ani chuan lung oi taka la in akara chuan ada lut ngau ngau zela te chuan a hnuwa moi de ule mantla ka chuan a chhale mai thin ma se chu chu sum hmuna ani rangot lawa atan chuan aril ruput mangti lanna chekhat ani bermai ama sing tupa chuan chutianga Amanda in thil hlui cheto tak che tha a nalle mantlak tak taka a chhale thin chu a soifia thiam bera chuta a soidana chuan pathian in misol berle ten omber te po mithiang him bera asiam thei tuma hi chelei lat der siam that ngai na om to lo hi an lo om reng reng lo chutiang che chu Amanda in furniture hlui che ho a mu dan chu ni in furniture a chau di lo hian mishinga po chutiang ngai dan tho chu Amanda ri ruput mang ani thu soya hei mai ba ka apasal devi po chuan Amanda ri ruput mang chu ron sei ve bokin mitam zok tena an hmu velem lo hi mi fel lo le tling lo nia kan hria tia hian a hmu thei em em a enganga fel lo emo tlo riau chi mishing po ni se an theina engmo tal hi a hmu sak thei zel mai amak ka ti zok thin ati ve hial boka chu mai ni lovin Amanda hi mishing mi ze tha mangai na le hria thiam na nga chi tak ni in mi te na mangai le ngai sak tlak lawa an ngai to te po chu mangai em thei zel mi le mi te na an huat em te po kwang ko a mangai taka en chin mi ani a ama sha cheng tu te reng reng chuan a chan chin an se thin chu Amanda nuna hian huat na in mun a chang ve lawa mel ma le hotu ani om reng reng hi kan shengai lo an ti ve thlot hlom bok ani Amanda Grace Bayer hi July ni somthum pakhat kumsang khazakwa somriat pasaria khan Muskegon Michigan a lo piangin kumriat lek ani lai hian anu le pa fil le Robin Bayer sebaka anu le patina fa tan anlak a unau politinen Elkhata Indiana lama an pema apa fil chu an khwa Elkhata First Baptist Church sa chuan pastor ni in kaushan le rinangai puimo tak mai chungkwa ania ye chuan Amandai po chu Elkhat Christian Academy atangin kumsang ni paruka khan a graduate chumi hnu chuan Pensacola Christian College Florida atangin kumsang ni pariata khan associate degree ani le boka chutia associate degree ani ta ka chuan Nashville lama Promise Academia kindergarten zirtir tuwa atang veta a mase ahnua Tennessee a Mechelang School Chaber Paul St. Mary's Episcopal School Memphis a chuan in sun na in chu ahna zirtir tu na chu nuamati in atui emema azirlai no pangte chu angai na in nau panglam te po chuan angai na hlebok ani ye chuan a pasal ni ta David Blackburn anen hian ok Nelsona concert na lama blind date atanga in tong ni in chumi zana an item chikhat milkshake contest an tia chuan Amanda chu atelvia chumi hmu tang chuan anupui alani ngei don ti a hrengal ni in a pasal David chuan a hnu a soi nge nge ti chuan August ni khat kumsang ni pariata khan in nein anu pa chu thil reng reng zep ri ri chi ani lo bok nen atia athi ma lok tha po khan an ko shan lama nu pa no pangtia in nei ti har sana to the chung chang chu an soina video te motor oma chuta chuan nu pa ni to hnuwa 6 na te soin in nei na chunga chuan sex chu hurswal na ani lo zia ti le nu puile pasal ten rel ru in hong le in po taka mandun chin tur ani zia te mi pat me chiat a in ti lung oi ton poimo zia te an soya chu mai ba ka nu pa ni to hnuwa po in de le fo te chu nu panun nge na na apoimo zia thote po an soi bok ani te chuan January tha kum sang ni som pahnia khan Amandai ti nu pa chu Indiana police a pemin chuta chuan kaushan thardin poimo anti awanga pemta pon nia chu hmuna chuan Resonate Church anti mai member za somnga velek omna chu dinin heta anthil tumber pakhat chu kaushan nena inzomna nei thato lo ho chu pathian hnaya anin to khom theina turin ani bera
chumi ni van chuan amandai po chuan thahnem angai thinin pathian she lo le ngai sak to lo ten pathian hnai duna an nei le theinan chuan a thei top chuin a thok thin ani ti chuan November thla kum sang ni som panga alo ni meu chuan fapa kum khat le thlathum mi westona chaw nei to in an fapa ni na tor me chia an pai le mek boka chu an fanalo piang tor chu an phur to bok nen kar som pahnih vel che ala pai chung chuan a hming tur Evergrace ti te chu an lo phuah lok diam to nge ani ti chuan November ni kwa kum sang ni som panga ni chuan Trader Point Christian Church bulloka parka amandai le unau nu ambari te chuan an fate nau pang ho parka infiam chu en pa in an ti ti don malmala an che zia nui za thlak tak tak te chu lo thirin an lo nui pui ve bok bok boka an hlemin nuam po an ti don unau ve mai ma se he ni hi ambarin a unau nu amanda e dama a hmu hunun ber ni to chu ani ta sia ti chuan atuk November ni som kum sang ni som panga sing lam dar li li achami vela chuan pon lam chu la thim khupin mi tam jok phei chu an lamu hil nge ngia chuti lai mek chuan mi pathum Larry Joe Taylor kumsom pariat mi Jalen Watson kumsom ni pakhat mi le kumsom ni pali mi Diala Gordon ti ero chu an la har kara an ni ho chuan dakil gang ti in an hming chu in voin an vai hian criminal record nei lai vek ania ma se heti hun lai hian parola an chwa lei lok lai tak ni in Indiana Police khothlang lam Westlake apartment a chuan an cheng ho veka tin ton hnai ni engemaw sa chung khan swasal rong borin an boi emema chuta chuan November ni thum khan Taylor le Weston te chu zandar som bela an chena venga apartment pakhat kumsom ni pakhat mi lek me che pakhat chena ina lutin chunula chu alo in bua lai takani a Taylor a chuan nula chu selaya tin ngalin a bengkat le poisa da na velte azota chu mai ba ka mi pat me chiana lam hoi zonga khoi zui ngal bukin heti lai me khian o sona iro chuan thil hlu ruk tor zongin apartment chu alo highlight kwal vel mek boka chuta Taylor an nula a khoi vel chu ron muthutin khatiang kha kan kalchan ani lo du tok ro aron ti ta a chunula cell phone te a laptop te a TV te a headphone te a purse te atlero in cheina te le a car 2007 Chrysler Sebring ta chu an lak saka keiba ka hian atuk November ni lia khan Logea apartment lama luruk tuma an beilain Taylor chuan Rolando Gonzalez Hernandez chu kapin athi pha he an mi tha pa hian dollar som che chu alo ne nge a Taylor hian alua tak kapin anua witness pathum de seidan chuan Taylor chuan apartment a khan mi aka thule hil an ruk tho asoi nge ni in an soya ma se chutia twal hial an tha to nu po chuan November ni som jingdar li li achan me bela chuan ruk ro tor bokin an chhuak le ta thowa chuta chuan Indiana Police a khochaklam 5700 St Clement ko thlerlama Full Creek a cottage pakhat chu an bitum hasaber ani neta a heta hian inei tu de chu lamu hilin in hnung lam huan te panna kong khar tang chuan an lu chuwa chumi hnuwa laptop te purse te iPhone te credit card te computer te car key te cell phone te le car te chu an lu chok le ta ani ma se himi tom hian camera an ti chet ma in an pathum chetlalai vel chu chiang takin camera chuan alo lakman hlova chumi wan chuan Taylor chuan in nei tu te lamu hilai chu thalo lo mai adua ma se Watson ale Gordon chuan kalson ba chu tha thi zokin Taylor po chu an min the de shama chumi hnu jing lamdar nga le min somni pathuma chuan mi pakhat hian anin rok ani tho 911 call-in a report ta a ma se dar nga le min somthum paruk aloni chuan mundanga heng misol pathum te hi chile ta thobin chuta chuan 2830 Sunnyvale Court Indiana Police Smart Thanglama chuan chile in CCTV camera chu an ti chima sapota heta po hian in hnunglam huan zol pana tuk bera tanga lut le in TV pali laptop tlero in cheina serthlum be khat bel seat le korlum pingte an role a chumai ba ka in chunga tanga an rok tho oin le biar te chu in hawin chung an thil rok te chu an ka rok sa thowa chuan an da lut boka he thil hi ko document atanga alan danin chotia an thil rok chu la do tok mai lovin adang ruk bele tur chu an song le ta a chu an in rok zo che e pa tak chuan amandai le David chena kha a oma
Zing lam darli li achan vela Devi chu thawin Bible te achiara chumi hnu daruk vela anin chu chosan le in LA fitness team lam chu panin ain khalchawka heta hian chabi hi pakhat che nein chu amandai chabi bora khan omdei boxi nen kongka pui chu kalto lem lo chuan akal san maya eti hunlai zing daruk le minis om pakhata hian surveillance camera po in Devian an in a chosan lai chu alo record thlap nge bok ani ye chuan chutia Devian an in a chosan lai chu Taylor a chuan lo hmuranin chu in nge chu rokle turatan chuan an titlo ta ngala chumi hnuwa an pathum chuan chu ina chuan lo ru in Amanda e chu an mahmuwa chuta Taylor a chuan engkho se set lo hian asilai 38 caliber chuan Amanda ka tak chuan bachungal chorin Amanda e hanoi lam pakhat phe chu achubal hlok thei nge a chumi hnuwa an ATM ka chu dilin an lak sak ta ngala chu Watson le Gordon te chu pe in anni pahni chuan an ka ruk sa mangbok chuan poisa lak chhuatumin anin khalchhuak le a chuti lai chuan Taylor ero chu Amanda nen khan in lama lo om thungin jingda rukle mini somni panga a cell phone tower chuan chung mi solte phone data chu alo recorda chuta chuan Sunnyvale court lama anom ti chu hria thini in dar rukle mini somthum paruka Watson le Gordon te chu North Michigan Road lama Chase Bank ATM a chuan poisa lak chhuatumin an ommek boka heti lai hian Amanda debit card mang chuan dollar zanga lak chhuatumin an beya ma se an la chuak thei bi kho lo mai heta dollar zanga an lak chhuat thei lo na receipt po hi annoa an ka ruk chunga chuan hmu chhuale ani nge ye chuan an rei tak ema wangin Taylor chuan thinrim takhian Watson le Gordon te chu Colin awawin ta tuara chota annin thil omzia anon soi hnuwa chuan ATM card pin dik tak chu an vashileta ani annoa Gordon an asoizel danin khatia poisa la tora an kalhlan khan Taylor chuan Amanda chu 6 month pui alo tuma ma se chu Amanda chuan du lovin a thei patopin alo solet via chu vele Taylor chuan atak sa chunglam khoi emolaya chuan kapzui ta pupin chuta hliam tuara Amanda le drang to po chu avoi ni nan aluhnung lama chuan akap non le sia boka chimi hnuwa Amanda chuata le drang mai bula chuan zukun nain kisen bonuaya hliam tuara le drang Amanda chu amel takura khongai na le leinatna a hmela po chuan hmutor om heklau chumi hnu daruk le ni somli panga chuan thenom ti chuan silai kari ni om tak chu an chita ani chumi hnu daruk le ni somnga palia chuan Watson le Gordon ti ero chu poisa la chok torin Chase Bank ATM dang West 86 Street lama chuan an vakal lia heta hi chuan poisa po chu la chok thei to in dollar zali la yan la choka in hetia poisa an lak chholai vel hian Watson a chuan a hmel hlianan orlum ping kha mangin a hmaya chuan a veta annu minute kwa vela mi pakhat hian pa pakhat adum veka in thuam phone mang chunga chulai ko thlera kallai mek a hmu thu chu a soiboka heiba ka hian dar sari le mini soma surveillance camera chuan mi pakhat rin hel om tak black ban kholai cho san mek chu lo la fu bokin chupa chuan hudi dum a hak ba ka a hmel po chu a korlum chuan hlia khotumin atipum chhohluna heti lai mek hian Watson le Gordon te chuan Taylor chuwa an motor chuan alo ngana lama chuan walam le in hetia motor alo lupa hian Taylor chuan kada thata mai aron tita a chu ka thata mai ati na ni chu te chuan David Blackbana Amanda pasal khan Jim kha jingdar sari le mini soma khan chosanin hetia a hopa hian phone in a thian te a bepa boka chumi hnu jingdar sari le a chanbea anin kot a thlen hnuwa po chuan a kar chunga a phone mang hian mini somni atanga mini somnga vel hun a mang le boka te hi a chan chu anopui rai por lai le an fapa no pangte motui lai chu ti hari lo adu wang ni in asoya chumi hnu dar sari le mini somnga pathuma chuan Chase Bank lam chuan Amandai phone a voicemail ron thonin a ATM ka chu a hriat puina ni lawa manna a omnia an hriat thu an ron thona te chuan jingdar ya te mini som pasaria chuan Amanda di then amami te chuan anin rok ani thu police a chuan report in mini thum hnu loka Devi po chu anin chunga chuan alut be te che boka chota chuan Amanda e a konga chin hnoi lam ruak vekle ti sin ne na in chia pia noya thukbul Christmas tree bul chia chhuata lo le treng chu ka mu in
aki kortia chu abula chuan alo let bal boka chu mai ba ka akor po chunglama chuan lo in hlim chho bokin alandana tu emo in phelsak atum ne ngei tur ani a heiba ka hian credit card le awale chu abol swata chuan lo omin Christmas in cheina leilon lemle alem te chu alo tlunoi boka chu mai ni lovin chauka do kana chuan suisar sweet secret bomb hi alo om boka chu engwanga lo omngot nge ani ti han nge do chuan Devi chuan angeina ashilavin mak ati emema heti lai me khian in chunglama an fapa mi panau pang kom khatle thlathum mi lek welson po khala mu in ani ero chu wane thlak takin engma hliam me na ani velem lawa le chuan daria dem ni somthi patnia Devi chuan 911 chu kolin chu ti lai chuan amandai po kha alo la nung ve sham shama amai ro chu silaya ka na hliam atora wang khan engma asia to lo ba ka biak tlak ani to lo thung le chuan daria ti achan bia dam doi lam thiam de chu ron thleng zuin amandai hliam me din hun an en hnuwa chuan police lam an ko ve ta ngal wata chumi hnuwa police officer Richard Crosby le Larry Crow te chu ron thleng watin amandai chu Indiana University Health Methodist Hospital lama chuan phorphei ngalania heta hian ventilator manga thok tir sham ni in adin mun chu a thalo hleya chumi hnu dar ko le minute khata detective Pete Perkins chu hospital lama ron thleng ve ngal bokin ani hi thil thlen dan vele ahunte Devi azota komchiang turati ani nge ngia te chuan thil thlena changa darkar somni pali aral vel hnu November ni som pakhat kumsang ni som panga khan Amanda Blackburn chu Indiana University Health Methodist Hospital a chuan a life support te phoisak ani hnuwa anaw pailai nen chuan an boral don ta ani atuk November ni som pahnia Marion County Office sam chuan autopsy te ngalin eta autopsy ti tu Dr. Ellen Clark County Medical Examiner ina asoidanin Amandai Khan silaya ka kha boithum ngot ator tho seya chuta chuan pakha chu alunhnung lama ani thule chu ahliam na ber ani thute pakhat le chu aban veilama ni in adang le chu ahnung jang veilam chunglam deba ka tlang ania in abiang veilama hamna hnu ma hmu ni in ahmui ka kha nataka silaya chutna ani awang khan an hnuai lam abal boka athi pui ber ero chu alua ka anakha ani thu sei thung le chuan hliam tor hmu ani laya aum dan en kha chuan hur herna solam hoya khoi nge ni rin ani boka amai ro chu hei hi prosecutor lamten evidence achak thatok laveti in amandai ke sa chuan anziak dil ve lo thunga le chuan tailor ange po in a chanti bula khan hur herna solam hoya khoi atum thole alo sole ta wanga ka pani thuka asoi nge chungpo in helam hi chu record tel ani dalo thau bok ani le chuan police chuan ngun takin crime scene chu anjer chiang zela evidence om thei ang te la khomin cigarette bomb te thesen bua te le thil dang dang te chu an laveka ma se investigator te chuan amandai pasal Devi ero chu rin hlen zinga tingin an poi bo pathung a chan po thil thlen nai vela a om na kha LA fitness gym lama camera record a om veka wangin le phone record atang po a om na hmun le a hunte a hria thevek wang ani bok ani le chuan November ni som pakhat zandar som le achan vela chuan amania karan rok bo chu amandai te chen atanga milsari vela hla Rockwood Avenue lama hmu chwa ania a chunga chuan evidence poimo tak tak lo omin chungte chu korlum ping te bed sheet te serthlum bag te ATM te remote te dollar zanga alak lo chamna ATM receipt te khania chumi ni wan chuan November ni som pathuma Indiana Police Department lam chuan press conference ko ngalin chota chuan surveillance thalak misorin hlelin chulai ko thler a chho san lai thalak chu antar langa chu mai ba ka amandai thatu hi aming che ala shilo maila tunge ani ahmel ero kan sia kan man watang ti in Captain Creek chuan asoi nge a chu mai ni lovin assistant commander Eric Hens po in nangtol thatu khan lo shero in ngai ang ain imol evidence tam tak in hun chia kan man ngei don che kan man ma che chuan kan chol mai lawang ti in an mi zon mek chu avo ve nge bok ani ti chuan hnu chhuina kal zela ma sona chu om chhobe ta zela chutami pakhat chu orlum ping kar chunga an ma hmu chwa khani in
kha korlum ping kha miswal zinga pakhat khan ATM a poisa alak ton khan a mel khunan a mang kha nia chuta DNA te anlak nuwa police database atanga an han en nu chuan Jalen Watson DNA nen alo in mil ta che maya chu vele Marion County Prosecutor Terry Curry chuan heize chu kan nu chhuina konga masona step poimo masaber ani e ati hiala chu mai ba ka cell phone tower data po in Watson a phone chu lo man bokin in jok thenna masaber huna changa Sunnyvale court lama thil thlen laia Watson a phone omna chat chate ATM lama a omlai te chung zong zong chu tower data atang chuan alang vek boka in ATM an omlaya phone a mi an biak tungi ani shed lo pokha an han chui no chuan chu number so Larry Taylor number ani ti shed chho ani le ta boka chutiang chuan adar za chat chat chu database lama tang chuan shed thei vek ni in thil engkim mai chu nial ngai na po omlovin achiang hle bok ani ya chuan November ni thuma an thil ru khote pokha detective te chuan an shalna nen lam chuan an chui le ta an thil ru kho lo le tu te po in police te na an thalak an entir mang chuan bongro ron leitir tu te chu an ma ni nge an ni ti an nem hit ve ta sel boka November ni som pakwa ani mi phei chuan miswal pathum de chu man ni to in an vai hian an DNA sample lak vek ani boka chuta chuan Watson le Gordon ate kha parol dan bo chhia puni in Taylor a chu zona te zo ani hnuwa chhuali ani thung ani te chuan in dop na an nei lai hian Watson le Gordon ate chuan mi in an rok tho chu puangin silaya mi kap tu ero chu Taylora ani tho an sei thunga ma se chumi hnu November ni somni pahni le ni somni pathuma chuan DNA report chu ron chhuakin Watson a DNA le korlum pingka DNA chu ain mil chia ti nem nge le ania chu mai ba ka cell phone record le mita mutu te thu soi chu alawin an jela wangin prosecutor lampo case more bok tor hian anin pei thokhat veu to a chu wang chuan November ni somni pahni cholni zana Indiana Police Department Violent Crime Unit te gang unit te le US Marshal te chuan Meridian Street lama an chung khate ina omek Taylor chu an baman le ta ani te chuan November ni somni pathuma prosecutor Terry Curry chuan miswal te an man na chan an charge na chu pong chhuakin chuta chuan Taylor le Watson ate chu tual thanga charge ania ma se Gordon ero chu parol dan bo che anga charge ani thung a chan chu amandai te in chunga khan alu ve che lo wang ani boka tin prosecutor Terry chuan heti hian a soi soma van doina to ka boral te kha tum shim shim mawanga tha an ni in ka shelo a hun dik lo le a mun dik lo miswal te che danena in nang palin anom fu palwang ani bermai tin amandai po ina mani in kongka in hongsa in alawom fu a miswal te la abul naya mi in rokin anlo om fu che boka chu mai ba ka an du am lu tu ka wangin indang rok bel le poi samni alawa an omlai takania chuta rimchang takin amandai ti in kha alawin hong box sinian apoi tak ze zedani ti in asoya te chuan he case hi ni som pathum chunga chenfil ni in police officer ho point he case an boy puila hian zan mulawa an tlei warngun he thu an soi ve nge nge a tin amandai pa Phil Byers chuan reporter te bula heti hian asoya ka fano kha ka hmangai emema ka khovelani pathiana rinna kha na chiang emema phutlet nei lovin midang te hi a hmangaya amita chuan misole ten anom theilo tu po an thatna le filna lai a mo sak thezel chutiang khopa miral ro thale thiang him chu ani ama angni ve the kha ka chak ber te in asoya chumi no chuan amandai chu Hamilton Memorial Park Nobels Vaila phum ani zoita ani heiba ka hian misol te man ani hnuwa khan a pasal devi po chuan tho soin karilu chungril ngei to na om song song te hian huat na te thinjim na te torna te min pe ka tuma ma se chu ai chuan ngai dam na te kho ngai na te be se na te nei ka thlang jok kum som chung lai amandai nen kan nun kan man hona khan chung chu ka zer chuak sia huat na aya ngai dam na thinjim na aya kho ngai na chung chu nei turin amandai po khan min do nge yang ti ka sia ani ti na soibok ani le chuan Watson le Gordon a po chuan thu boy ngai to tha chu an dil ve le a chuta chuan ruk le in rok thu boya chuan thiam lo an chan ba ka Taylor hek zonga din anin hom thu soin Taylor case an che chung hi are phian maya chuta chuan Mistral voi ni ngot omin a to pa zong
chalpa ngai chu an nei thi ta nge a chuta chuan Watson le Gordon chu Taylor hek zonga rondingin an ni pahni chu ATM a poisa le tura an kal dei thu te chumi hlana Tayloran amandai pong swal alo tum thu le alo swal le dawanga a tha tak thu ama soingi an hria thu te chu an soi chuak ta veka chu mai ba ka amandai pasal devi pokhan an chena a chhosan laia kongka pui a kal lau thu te a ho nu po a motora phone a man le reng thu te en chung alu hun le amandai aba hmudan ti chu aron sei ve ta boka te chuan chung zong an ngai thlak nuwa chuan ko chuan Taylor chu thiam lo chantirin kum somret paruk chung tang turin a hriamta ani te chuan Devi chuan kain hngana lungpui ka chana ka hmanga ima saber le ka best friend ni bok ka chana ni ti na soya chuti lai mekin amandai chung te po chuan danin ati tur ati to a keini ro chuan mi swal te hi huat na kan nei lo kan ngai da me an lo ti ve boka ma se Taylor chu amma a mi apong sol thu boya po khan thiam lo chantir tel ani boka chumi shemna nen phei chuan kumza parok chung tang turati ni in tuna hian Miami correctional tan ina atang meka in Watson po kha kumsom tan ina ata hnuwa home detention a kumnga chung shemna pek ni in Gordon ave thung chu kumsom thum tan ina tan le kumnga probation shemna pek ani ve boka ani hian Devi hena khan ngai dam adil nge ani te chuan Amanda e athi atanga ni ni nu leka apasal Devi chuan nothingiswest.net ti chu dinin anhuwa thani le achanve February ni khat kumsang ni somparwa khan Indiana state a Nothingiswest Serendipity LLC chu a register ta boka in April tha kumsang ni somparwa khan Amanda tinena annau chena thin in chu dollar noi kha singni sanga la ya shalin aya lian zok le ultipo omsavek square feet sanga za somret paruk zeta zaw chu NIW Nothingiswest Serendipity LLC bingin alezui boka chu mai ba ka September tha amandai thi atanga thlasom pakhat le ka khan Devi chuan me chi pakhat Christy Monroy anti Amanda ia an tha ni zinga awakal na chi mami nge kha tungin he a me cheton hi no thloi fanu pakhat nei to ani nge a ya chuan amandai thi atanga kum khat nu a khan in koptanin Christy pa hi Marion County tan ina chaplei ni lai mek alo ni le sela amandai thatu mi swal te ngei po kha alo wa kom fo thin ani ya chuan Devi a chuan pathian ro rel dan hi amak ngot mai khovel mishing hei zo za zinga hian anni nen ber kher hetianga in hnim hnaya kan han om hi kalungai na le torna te shithiam be tur chat anlo ni le zel hi amakani engkim hi pathian hian alo ruat felvek zel ni ber hian kashia atiki hi a te chuan December ni som pasari kumsang ni som pasari amandai thi atanga komni vela chuan Devi le Christy chu Laurel Hall Indiana Police a chuan in nezuin amandai chungte puin lompui takin mal somna nen an thla thlap boka chumi hnu January tha kumsang ni som pariata khan Devi chuan Nothingiswest rongbol na lama in sorbing adu awangin anupui masa amandai ne na andin dun resonate kaushan atang chuan in hnuk dok lein anno kar khatle ka chuan zo kaushan chu khar ani zoita a heti la hian resonate kaushan chuan somfa yen dollar sing thum sang ria che an kol chungin leiba dollar sing sari sang thum lai mai chu an nei thunga chuta an meeting hunhung bera chuan mi somsari panga vel kal khom hlamin chuta atam zok te chu sumle pai en kolkonga an pachhele tu ka bang chuan lungoi lovin an thin rim hlom hlea tin heti laya an pastor wat lailok pastor John Beria chuan kan thil nei te en kolkonga hian kan thalovin kan thiam tok lawani sumlo lu te chu diklo taka mana soile sia tur om si lo sumlut le chuak chut lama kan thiam atlem deu ani e ati hiala ma se anuwa Devi soidan be thung chuan bana ka thelung ma tang to khan kan kaushan hi khara langai thoi don ti ka mutlang sa dei to ma se kaushan mi puite ka shelo mai zo kani ati be thung te chuan anupi Christian en chuan Nothingiswest ministry chu an kalpui chhauta zela he an ministry a hian thil rap thlak tak to na wanga boina te wan doina rap thlak tak tor tu te har satna na sa tak tor te heng ang chi ho chan pui hi an hna ber ni in an ministry chuan podcast te retreat ang chi ti le class te nein heng har satna sang sang tor tu te hi an kom thin ba ka an rem chan dan ang angin an pui da thina
Chu mai ni lovin Davy ngei po chu TV program sang Good Morning America te Inside Edition te Investigation Discoveries Uitpola te inlan thinin aboi ve the emema te chuan July thla kumsang ni somni palia khan lekhabu Nothing is always a true story of hope, forgiveness and finding purpose in pain ti chu ti chuakin achunga thu phe chu kumsang ni som pasaria khan ajek zo dei to ma se travel kha azo vek nuwa chau chuan a publish ta ani amai ro chu mi zong zong an thumun thelo ang bokin social media le online lama David chu ring hlel le dempol an omve nok thowa chung hawina an seiber chu enga tinge kongka kha kallawa ada kher enga tinge a thlen hnuwa po in chunglut mai lawa kar chunga khan minute somnga ve live phone manga a thut le char khera ti tele media lama ainlan malu tuk reng reng dekha adik lau ti velin an soya tin hei ba ka nothing is OSD kha amandai thi hnu ni ni leka boipuin a register ngala khatiang dekha no pui sun hidan pa ngai po ni lawa thile ngalin engtin nge angai to na po a man thei luson le riloji aya oma hon la ya khatiang ngai to thei tora relo film kha engtin nge apu thei mai le mangai na chan him hlot ril ru podan le omdan tor ani lau ti te chuba ka anupui thi atanga komni leka nupui dang ani le thei mai te anupui tharla chu amandai thi ni taka akal na jim eleji matanga aton ani le zel te hi amak riau ti tok chu an om noka chatian chuan online lama thilchik pe deuh ho chuan Davy chu thazalen mai chu tumlawin thil te reu te thleng chuan an chik ba ka an chui zui pe em maya chuta an chui zel na chuan amandai thi tu ka tak alibi thatak ani ngei thein tur jim camera le medang omna hmuna khan om chata chu mai ni lovin amandai boral malok tha khan an kaushan lama no panun chongchang an pahnia aton nge changa an hriate anin hmangai le dozia tilang theitor ang berin an so boka heng zong zong hi arwa manavek ani thei mai zok lo mo ti te chu an thil sei du dan ani boka amai ro chu heng pona le social na te ro hi chu amandai thina ne na sezom theitura finfia thei om chong lo thung apoi mo bera chuan misol te in puana po khan Davia in nam hnoi ve theina lam engma ngai bel tur ei a om lo shim bok ani ole khati zong kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case a in ngai dan te comment section lama in lo sei ve le chho don ya